Ngilande abafowethu, ngilande abantwabethu, ngilande abahlali bakoBulawayo, ngilande abahlali beZimbabwe ukuthi sibonisane ukuthi sakhele ilizwe lethu. Kodwa kumqoka-ke mina ngiphakamele uBulawayo. Khona usuhlangane labo yini lapho babonile bekhuluma nabosomabhizinisi abafuna ukuthi bahambe bayesebenza kwele Zimbabwe kwezomnotho? Kakhulu sesihlangane labantu abaningi bakushola, abanye sihlangane labo ngento ze-health, abanye sihlangane labo ngento ze-education, abanye sihlangane labo ukuthi siloyisha ukwenza i-twinning arrangements lama-cities nje ajiyeneyo sisenzela ukuyathuthukisa uBulawayo. Hayi, bachelese kakhulu, bathi bona kuqakathekile lokho esikwenzileyo, luhambo oluqondileyo okusokumele sinyathele ngalo lolu nyawo njengabantu bakoBulawayo. Ngiphumile ngisiyadinga ukusela lapha eNdlandi, kungakho ekuseleni kwethu sifuna ukuthi nxa singazuza abantu ababuyayo sebezoinvesta koBulawayo sibahloniphe, sihloniphane, singabakhathamezi, sisebenze ndawonye njengemuli. Yikho ngithe mina ngilande abantwana benhlabathi bakoBulawayo, abantwana benhlabathi beZimbabwe, abantwana benhlabathi bomhlaba jikelele ukuthi sisebenzeni ndawonye, singumuntu munye. Lokho kumqoka yilo udaba umongameli aluphethe kakhulu, ukuthi mhlawumbe ama-investors ukuhlehlela emuva engxenye indlela esisebenza ngayo yenza behlehlele emuva. Yikho sokukhangelwa ukuthi kakwenziweke kube le-one stop ezakwenza ukuthi wenze ibhizinesi yakho for licensing kumbe ama-applications ukhangele within one roof, uthathe uphume uhambe uyosebenza.